kinang pra kito ay kinang yape sa to halen nangan ng kren ni kitin kijong nga siyang kajongki ngangkit lada kinong ungsning hilaine ang mga labyang karinyen nga labyang kajinla bangan kmer no yagiti kijong nga bangkmipat sa yakilay po real politi constituency MP Jongi. Kami kajinya lang ha, katempeng kajong visa, nang penyat mabi ya kami kajinya lang kajongi. Kaya rapa yang penyat nga bimoy tapi functionaries gathered si Jongi. Yes, come! Tapi yung kape. Borok dan bang keluarga nyat kumat dan ini election dapat injil om election MLA election MDC dan ini election dapat injil ban hikmat jaga rindu jaga hai suruh di MLA benar tang itu MP support lok aku masih ya dan Pentalang basa